Dobar dan poštovane gledatelji. U današnjoj emisiji govorimo o ljudima koji se bave udomljavanjem napuštenih životinja. Na ulicama sve više pasa i mačaka bez doma, no postoje pojedinci koji tome ne okreću leđa. To su volonteri, građani koji bez naknade pomažu životinjama pronaći novi dom. Naša današnja gošća je upravo jedna od njih. Aktivna je u udruzi i putem društvenih mreža svakodnevno pomaže napuštenim životinjama. Zašto ostavljaju ljudi pase? Zato što ljudi ne razumiju da je pas briga za cijeli život i da je to čovjekov najbolji prijatelj i član obitelji. Kad im dosadi brinuti o životinji, oni je napuste. Da li grad pomaže vašem radu? Grad pomaže u radu udruga za pomoć napuštenim životinjama, ali bismo mi voljeli da nam pomognu još i više. Što radite kada pronađete psa bez doma? Kada pronađemo psa bez doma, onda ga odvedemo kod veterinara da mu očita čip. To je njegov jedan znak kojim se može pronaći vlasnik. Ukoliko nema vlasnika, tada pas ide u sklonište za pse. Gdje psi borave dok i ne nađu novi dom? Dok ne pronađu novi dom, psi uglavnom borave u skloništu za pse, a ponekad borave i kod teta čuvalica. To su ljudi koji se ponude čuvati i brinuti o napuštenim životinjama do njihovog udomljenja. Kako dolazite do informacija o napuštenim pasima i kako izgleda njihovo zbrinjavanje? Građani naši kad pronađu napuštenog psa često kontaktiraju našu udrugu, a mi onda pomažemo na način da se zove komunalno redarstvo koji onda izađu na teren i odvedu psa u sklonište. Kakva je suradnja između udruge, volontera i lokalne zajednice? Suradnja je neophodna i mi zaista surađujemo s lokalnom zajednicom jer jedni bez drugih ne bi mogli ništa. Puno je napuštenih životinja i trebaju se svi ljudi uključiti u njihovo zbrinjavanje. Kako pronađete osobu koja želi udomiti psa? Prvo napuštenog psa ili čak i macu oglasimo na našim stranicama. Kad nam se jave ljudi koji žele udomiti psa, mi s njima obavimo nekoliko razgovora i onda vidimo koji bi pas odgovarao kojoj obitelji. Nastojimo da i ljudi i psi budu sretni sa zajedničkim životom. Što budući udomitelj mora znati prije nego uzme psa? Udomitelji moraju znati, razumjeti da je pas životinja koja ima svoje instinkte, nagone, ali i svoje potrebe. Koji dok je malen radi sve ono što mali pas radi, a to je grize, može doći do uništavanja nekih dijelova namještaja, naših papuča, čarapa i tako dalje. Moraju znati kako izgleda cijeli život psa da bi mu pružili adekvatnu skrb kroz život. Koliko su društvene mreže važne u vašem radu? Društvene mreže su jako važne u našem radu zato što putem društvenih mreža što više ljudi može saznati o napuštenoj životinji i o svima kojima je potrebna pomoć. Putem društvenih mreža velik broj ljudi može vidjeti fotografije, videa, može postaviti pitanja, naučiti nešto što treba o napuštenim životinjama i možemo povezati ljude s udrugama i sa životinjama. Što biste rekli ljudima koji žele udomiti psa, ali još nisu sigurni? Rekla bih da se obrate nekoj od udruga. U našem gradu djeluje udruga Šibenske šape, udruga Mace Puncutice i Mace u srcu. Da se obrate udrugama i da uzmu nekog psa na privremeni boravak. To jako puno znači dok životinja čeka dom da nije u skloništu nego da je u obitelji, a za to vrijeme ti ljudi mogu vidjeti da li im odgovara pas kao kućni ljubimac, imaju li vremena i mogućnosti brinuti o njemu. Upoznali smo dio stvarnosti s kojom se suočavaju napuštene životinje, ali i ljude koji im svakodnevno pomažu. Volonteri igraju ključnu ulogu u udomljavanju, često radeći tiho, ali uporno. Njihov primjer pokazuje koliko pojedinac može napraviti. A vama, dragi gledatelji, poruka. Psi nisu igračke,
Oni nisu prolazna zanimacija za jedno ljeto ili poklon za rođendan. Oni su bića koja osjećaju i pate. Zato razmislite 2 puta prije nego što kažete želimo psa, jer pravo pitanje nije li želite li ga, već jeste li spremni za njega. Hvala vam što ste nas pratili, vidimo se u sljedećoj emisiji.